Kuna mambo ambayo Mungu anayapenda na kuna mambo ambayo Mungu anayafurahia. Mambo ambayo Mungu anayapenda ni sisi kuliishi neno lake. Kuishi vile ambavyo Mungu anataka. Anapenda tufate sheria zake. Na kuliishi neno la Mungu inawezekana kabisa. Na pili, mambo ambayo Mungu anayafurahia ni sisi kukaa katika hali ya umoja, ya upendo kama watoto wake, katika hali ya furaha. Na hii itatusaidia pale tunapomjua adui yetu. Adui yetu sisi ni Shetani. Kwa hiyo mwanamke mwenzako si adui yako, wala mume wako si adui yako. Inapotokea changamoto, mfukuze Shetani katika maisha yako. Usikimbilie kwanza kumchukia mume wako au kumchukia ndugu yako, sasa mwanamke mwenzako. Na mimi naona sisi tukikaa katika hali ya umoja kama wanawake, sisi ni jeshi. Mungu anatutazama kama jeshi. Jeshi lote liko katika hali ya usawa, jeshi linakuwa katika hali ya umoja, hali ya mshikamano. Sisi tushikamane, tumpige Shetani, naye atatukimbia. Atakimbia kwa watoto wetu, atakimbia kwa waume zetu, na ndoa zetu zitakuwa salama. Kwa hiyo tumkaribie Mungu, naye Mungu atatukaribia na thamani yetu itapanda. Mungu akubariki sana.